If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Hakajing ikenduk bekinong patai kubor Presiden ke Meghalaya State Olympic Association ubah John F. Karshiyeng. Uloong bagajing don jegi brio ki banwani shimbenta hakajing amare belatip kumka seora half marathon ke banlong hakalai potrik unai luar arajar apulai kelak ban poi sya kalai hajar kendai spa nyu pusan ngut. Hagaba arajar lai spa sopuh nyo ki beladip pendrung kertengi ladia lengbag online mode. Bat syahajar ndrus spa arpupra lengbag offline mode. Hagan ni kesini unwani shimbenta di skol na katan seora kinong maria na kejela kumjo ru ki bana syabar kejela bat ki bana bari ru kumjo. Nagaliang General Secretary ka Meghalaya State Olympic Association uba finally pariat uloong ba kapor ban sedang ya kan kejingnya maria half marathon kan dena ru kapor hendriu steng men step hakabakin don nyos pangut ki volunteer na kesnong seora. Ula benrap ru bagajing sedang bansam yaki chess number shikinong shimbenta kan long nadu ke arkun ru tarik hadu ke arp kendai tarik unai luar nadu ke por shibje mensengi hadu ke por ru bejajan miet kabanong hak office jong ke Meghalaya State Olympic Association bat kumjur kiwe pat gijing tip kibaya day bat kene kesengi naman yo ka jing tengkam ka ba ka kom wan mi chakmat ka ba yo chikabran ha naki khana school tu na po sora but kita ciumta ke 5K karena profan kita dah ciumta di apoy spoke dengan semua orang kami ke thong jong kami masui berpeluang ini kalau kawai ni thong kalau ba kawai syuah di fitness mo juga baik pak bagi ciumta ni ke jumare ba arpa kalau kumlu bergerti ke tourism nomor ke yoi bagani ke ka wara ya ka kamai kecil ke babon kita ni dokumen itu ba naga jinglong ke ba menciptakan new spa tang new spa untuk besim beta maka lesi ke por la kot ke balada mentausnya ke alo maisha sapsha samsha ke jingwan apply ki bai ba ti kani kermen ba ni snam kanang kiu kanang iu kanang don ka jing banana ni kani kam bat ka long ke jing matoy ke cela ka ba ni yo ni events kum gini mo dengan events kami ke mana soban kuat pesong handi ke long ba wali ba fendi mengabat i treasurer ba san ni don ka mobile jui ke pangila sampai ba hakini ke patai kubon ki bon ba kalau ke jing dua ki bon ba na keleng geri India ki ba plan kita keli hadu beta hangnu ke dan ni sora ye cara kunci sora kahai ni sim bakil tiplot ki ba rei ngai imta ba plan kita pun ba lagi di siklur sapo mo si spa sapo klur di benri opo jela rindia dan bon ba bom tip spang negeri jui de kini ki events kini ki jempolong kum kini ki jumlaka lani we mo ki tamasha ki long ki la ki kumdoban kering yu ba no chini apa ki wan chini ki pulut mo ki hapsa ki hap shontaksi ki hap bang ki hap titi kalau ke kaki kamai kaji kaki ekonomi jangka jelas. Hadu mentang ilayo gi total number of registered kalau lahaja kendai nyusan lahaja kendai spa nyusan. Jadi babon hi kadai nak sora 5K run kalau poih do arajar siteng. The rest kita di pemerintah ya competition 10K 21K. Ngitang na seorang ro ngelayo kat lai spa nreu potli ngelai pi detail kiba nigi school gamba kat lai tri school ga simenta temtau snem ngelarai ban sedang hagalai potrik hapor nreu steng starting tu bla pentip lut ke SDO ban khang sulok ni tai nado nreu do khandai biji tegi technical official ro naga federation kinwan gamba ar nreu ngut kiban penpej yang kejingat bet jangan ni kanwan roga timing technology na po Hyderabad ban yarap lem hakaba teu gi timing bat ki bayan kong ba bala tingla don ki volunteer gamba news pa angut kiban yu nagita berapa persen gidai nagita insora na do lai so plia hadu maus mai
ngisiam na ki sengsamla bat na ka nigirang ba chnong jongga to ki chnong khanang ba ka kam kanya be runti